This program is brought to you by Presto Personalized Wonders. Mayam kurumzari adom na yengbiriba si Impact News ni Impact Health Link for a Healthy Manipur da mayam taram okshadi. Chahi khudingi February mari asibu World Cancer Day haina palan tauri. Ado chahi asigi oina show haukiba February mari da World Cancer Day ki thauramasi palan tauki numin asida huairiba World Cancer Day ga mari lainana ngasi pujarakliba topic asisu colorectal cancer haiba hiramasi ki matang dani loinana hiramasi ki matang da akupa warol khar thambina ba ekhogi studio da lengsinduna laibiriba expert asina Dr. Professor GS Moirangthem Director Emeritus Karkinos Manipur Cancer Care Institute and Research Center Infalni Dr. Buhan Bamakta Taram Nokshari Dr. Chahi Kudingi February Mari Shibu World Cancer Day na palan tawri aduga chahi asigi oina su United by Unique haiba theme sida pangthuli haiba theme sigi nungi oiba wakhalon amadi pandam se kari oibage haibadu ahanbada doctor tegi khangsahoke yam phajaba question ni yamna hamdirisi United by Unique haiba theme si sahi ahum continuously 25 2025 26 27 mo chata dori kana ga masikar mana asi theme sikar mana thon ki ge hairaga di masai gi each and every patient gi individual singche hadi cancer patient si cancer amaga same diagnosis da so makoi gi problems khetna ba yai haba kadi Mr. A da na ba colorectal cancer ama so B so na rai khase but the problem may be different aduna akoina mashi khetna ba lai mi ama individualize wena treatment to biga daba kanaga ai gi generalize wena to biya deba individualize wena to biga daba kanaga mi se akoina patient da itho idam ne ba patient mai mari mata adigi doctor engineer social setup ama sangne haba akoigi together we have to fight the cancer anaba du dang narega ana suppose anaba ma hairase masi cancer narain khalase any part ama ge narain khalase anaba du ki khangadra akoi yum du gi mapuna main bear earning ni masi yum du gi male member ni masi magi masa leire masa lo hongdri angang oiri mana khandu si mai anaba du khalar wayaba anaba du di khalani khanbadi ko mana laitra matunga maya masa sing si asi lohongdri yom pandri like tambada ngai isa si kai dog da ke haibgi amuk wakhal somla ai haigariwa adu da koina laina khakta tawbi haraktre ba adu dane united by unique and highlights every individual ki problem physical tanatna physical as mental status aitare adu nadi combine when koina junction bibam sange haba akoi gi for example ngasai ai ngasai pa ji panjaki bido nipa ma akoi cancer narain khalase any part of the body se colon gi wara so or liver gi wara so whatever it may be ko ado da man khandori si first mai gi laina gi khalani mai masa nungai tabiga ma khalani next man khandori se as ai na laitra kanda ai gi nupi sina kai do ba adagi ai isa ahum mari le sina kanana la mo thakpi hodoi ba kanana moi bi yum yaudori ba kar moi income somta leite ai khatne bread earning we shi ado dio economically mula kredra social mula kredra ma leitra matungda ai leitra matungda moina to hogudu sikari asi khan masi mangonda hena na problem oidwine ba ado dia khoina psychologically adaga khoigi mentally physically mayam sina akhoi lady we are there for you ana song pam sang haba adu dane ngasai united by unique highlights mi amaga khedna ne haba amana ai leitrasu yare ai sa se mi were ama tore I am all enough ai sa himal fu sure ai leitrasu ai sa se loina settle tore moi loina ni piangang lere ma tore lan tho marang ka thambirame even if I go there won't be any problem to my family hardi adudi ngasai gi same cancer A ga na baduga B ga na baduga B dudi madi well up ni madi sahi ju ya me 80 sure adigi madi mai masasi lo same lo re am puloi lo re ade madi ai sir su ya re madi khan gra ne ba where is asum the sahi 50 muta ngai ba masa same lo idri ba
मागी फैमिली मान ब्रेड आनर ओरिबा मा लेत्रगा मागी नुपी आंगांग तना वाहुगदो मयाम अदु मी अनि दु खेनद्रदो अदु इंडिविजुअलाइज जोना कोन ट्रीटमेंट तवगदबनेबा पर्सनलाइज जोन ट्रीटमेंट तवगदबनेबा अदु दने ngasai united by unique haidise अदु की थीम दु दने तवरिसे अखोइना लाइना खत खनबिया देबा कोइना अखोइना सर्जन दा लाइना दु लखथोक पयाय ऑपरेशन दा लखथोक पयाय बट डीप डाउन इनसाइड हिम मान मनुंग दु वारी दु दी अखोइ उद्रेबा अदुना अखोइना कंपोजिट ओइना एज ए होल इन यंगदबनेबा physically mentally socially yengadamneba adula songthorok pam sangheba my family ni songthorok manaun khangde ama khangde dada khoi le ai leiri mayam kha inong nang don't worry khoi leiri nang na sagi khoi leiri ama leiri ada le mai nu pina so kai tu nang phana nang pharagal ware ai leiri sidi I'm capable enough to look after the family ka mangon da khoi gi mental assurance pi bam sangheba mai masai wakhal ja wakhal laina du lokthok padu di surgeon gi mathau ne khoi gi thawni kya dar bai sa adu bang sai gi physical mental setup to di akhoina dip yona khangoi dana adu right from social doctor dagi nurse dagi social dagi family dagi mari mata dagi complete support pi bam sangheba adu ne khoi united by unique ana akhoi masi si yam marui ba hai tare akoina laina khata da focus da buya de adu gi ne ga sai gi united by unique hai yam ngai je doctor do makhata na khangjaning isina khoi ngasi lokhachari ba topic asima haibadi colorectal cancer world cancer gi do adu keta I panjaram ke kasai gi asma na ngasai gi globally hai tare cancer si wang khalak pa cancer si wang khalak pa na karim khar fight tong da di harwai conscious attempt ma to ga fight tong da di harwai na अखोई डाइटरी खंगदे सेंस खंगदे पोल्यूशन हेंगलकपने खंगदे हानगी लेरमदुगा अखोई हानगी लेरम दाइट कैला होंब लाकपने खंगदे साजत लामचदा कामकपने खंगदे अदगी हाइदि कैंसर सिदा 90% दी एक्वायर ने हेबा 10% कतने कंजेनिटल हाइदना पोगलक पद यारोकपा मारे बुथीबा अखोई गी ब्लड कैंसर का पोगलक पद यारोई को हे पोग पद यारोकपा कैंसर खरसो लई लईबेदी बट बाय एंड लार्ज 90% अखोई गी habit dagi environmental dagi pollution dagi saba thakpa dagi akoina section dab dagi ayamra thokpane ba 90% di acquire ne ba 10% di hoi congenital origin pogai de yarokpa mai masan hereditary yarokpa suppose grandmother na cancer breast na rati akhoi gi adigi mai masan piso na ba adi batak di adigi mai adi masan piso na ba yai adu hereditary ni adi mana porokonate aduna hereditary oina akai braka BRCA1 BRCA2 kai lei grandmother di mama rom gine ko aduna she breast naraba mai mama so naraba al BRCA hana akai ga particular gene lei adu positive oiraba BRCA1 2 BRCA1 and 2 ana adu ma so na ba ya ba adu di mana magi habit na natre ba du di continually hereditary to lakpan heba adu maina hereditary wai basidi around 10% muktan heba 90% di akoina sinja kam dagi phatta badagi akoina habit dagi pollution dagi social mayam be tholok pan heba aduna pura maksi think madi cancer hasina laira be ina kon ba khakte anga han khakte it can inflict anybody natra do ahan haiba madi ina ko ni mangon da sangwa haiba leite madi laira be ni mangon da sangwa haiba leite irrespective of risk and for cancer na kanam to spare tongte haijoriba sahi leite almost everybody na ba yai aduna masi cancer si globally hai tare hengalak pa hai tare hengalak pa adegi india da so hengalai ad india da marwena north eastern region che akoi manipur tharaga north eastern gi seven states da cancer hub of the country and khangdarab ne ba cancer hub of the country and cancer se adiki mati wang ba hai ta akoi manipur so si wang khale ba ko aduna di karamai tawsige haidana paris da 2000 da paris da koi gi entrepreneur mayam adigi expert mayam pullaga expert medical da expert or oncology da expert or mayam pullaga akoi gi paris da world gi congress ma taw ki baneba ada koi smaina akoi gi committee ma sheme moina united international committee on cancer prevention aidna EYCC aina ara maina shemaga hariba from now onward 4th February da tawki bane 4th February 2020 the meeting si tawki bane haijori adai di makoina they resolve
together akoi mayam si fight tawrakanda awareness hena pirakanda awareness in asai cancer se hanadi as cancer na dai loire na khanbado adugi stage di leitre ba hoji cancer si prevent to bajai if we know the early warning sign warning sign early warning sign ka man khangan gani kar mai khangani ai da koida mingon da sadok pam sange ba cancer se ta ngasi nowal ka mathak te drop se torok pana te ba ngasi ta narak pana te ba cancer si na doredi mi amda na doredi at least mangoda sign symptom khara de hana pigra bane ba at least sahi mari manga de hora mangoda symptom khara lak pa hora bane ba mada khoin ignore to bai tar mi duna khangdab ne khangde adigi laitam ne khangde laira bane khangde test over ngamdab ne khangde mangoda ignorance period of ignorance of the early warning sign adu to hudabdagi torok pane hajori ba adu di akoina early warning sign se akoina mass media da khangan banga magadi mass media da khangan banga magadi adu di early in detect auragadi cancer can be cured cancer is curable neba adu message ani se amana cancer can be prevented if we know the early warning sign kyanta hai se ko adegi another message amana cancer is curable cancer se cure to buya eba if we treat early eba theme mani se daneba number 1 cancer can be prevented if we know the early warning sign other cancer is curable if we treat early in the early stage theme mani se dani focus tawraga ngasai gi akoi gi every year 4th February si world cancer day haina celebrate tawri se Paris ta hodong ki bani adudagi throughout the world globally awareness la khare ba ko awareness la amna ngasai gi gene level hoiti deeper level the gene level the molecular biology level the head and respective government so paisa se mayam thadare paisa mayam thadadana objecti hana waidi akoina sumdagi x-ray khara ultrasound khara tawraga adum diagnose tarwa objecti gene level the molecular level the study si tawra bena much before the symptom develop much before the sign develop akoina detect obanga meba objecti particular miema measure a or b si pasi colon gi cancer lak pa yai hai se akoina gene level the study tawraga di gene level the study tawra asi gene si defective ore mangoda asi gene si di colon gi cancer lak pa yai ado hanana much before akoi matum laitinga do obstruction tawdringa da e ga thokdringa da khong ham di e ga yaudringa da adu mana detect horadi early detect horadi early the detect ga surgery tawne khangde chemo kaple khangde akoi immune therapy tawne khangde ta horagadi magi 100% cure to pibanga mai jariba adun nenga saigi akoi gi khari banga saigi world cancer day ana ma celebrate tawrise it definitely helps the mankind kanaga adu tawdai di respective government so paisa si am thadare ba aduga private hospital corporate hospital ma ka so cancer detect the government so grant ka pidna khotno yam tawre hajariba aduna nga sai it helps us to detect in the early stage adura yam kanai masigi be world cancer day haina at least even ko so koi am ta lak piu ngang biu hai se it is another public awareness program neba asina mass media mayam ma khangdui neba asida natna te all india radio khangde te television lerwa khangde mayam ngangna kharabani ngasi aina ngang du siga mu tawraga di awareness ma laga di esmen he masi ai ngoda si thoe ai ngoda si le asi le di asa loge doctor sa loge haira di early time detect horadi then cancer da when time detect horadi time treatment horadi madu cure to buya haba adugi theme dane akoi gi world cancer day hana every year 4th February da tawris akoi gi ai institute ka kiro Manipur cancer ka institute sai kuding tawi akoi cancer survivor cancer treatment to hraba magi emotion magi aham mangoda cancer na ara na haibda mana thainige pasai ne sai theng adu overcome tawraga hawjina fit and fine tawraga normal dauna ibm dauna akoi dauna normal dauna hospital da lakpa ngamba phi na na selaga
masado taga tek na lag pangamba but initial preta when the news is leak out to him or her nang cancer na re na hide the dia de hairak matam da man fail to kiba man technique bas man emotional breakdown to kiba mental breakdown to kiba mayam madu overcome to re hairaga man ngasi faraga lag pagi adu cancer survivor ne ba cancer survivor yauna akoi sai gudingi fourth fera da gi karkira gi institute karkira manipur cancer ke si tawi akoi na give amampi adu awareness akoi na muka tawi na koi na atai de so khangalu aina 1000 high be mauta aina 1000 time explain to we mauta cancer survivor amana thoga ngangadi ai samak haira cancer survivor dun haidu ne ko ai samas ma cancer na rabani cancer breast na re haira or cancer colorectal na re but I have come across I am fit and fine now today haina mana wahi ama haibaduna asai doctor amana surgeon amana lising ama explain to bude de hena phayaba kyan tara waise adura ne asai cancer survivors involved to godam ne ba habidi wall cancer day wall cancer ba moi involved to godam moi na haibane hena value lay haba moi di already victim ni doctor ai surgeon aina mayam ngang so ta ni ta babudi but much before me much ahead of me survivor mana ngangagadi aduna hena khudak ta pan gani haba adudane koina asagi world cancer day haina globally celebrate tawra ise 4 February sida 4 February sida Paris ta hokdoki bane haba tawra ko yam nungaje doctor aduga ngasi ge khogi topic asima haibadi colorectal cancer haibasina karino aduga masi matau karam na horakpage haibasi khangja hoge doctor tagi colorectal laina akhoigi intestine khoirin hai tare ko mai to da khoirin hai tare akoina sari ba sak oso peke da sangrani sakhaw da la ni sakhaw da gi intestine jani thon khai dwai jori ba small intestine hai ba ma large intestine hai ba ma large small intestine macha hai ba ni adu hakchang gi darkar le ba makhai loino absorb to horane ba hakchang da darkar yum absorb to the pot chi colon hai na hai colon intestine achau ba hai tare ko colon chi da la amang boina la ka doi ne ba ade amang boina la ka ama ade colon da chupsin bai bu kitang chupseli ising gara chupseli vitamin khara chupseli potassium ba khara chupseli ate nutrient makhai di maroi ba chang da darkar le makhai di kanu loi chupsin khara bane small intestine da chupsin da poto amang boina la ka doi ne ba colon da gi chupsin ba si yamna ising khara chupseli water khara chupseli sol khara chupseli ada potassium ba khara electrolyte khara chupseli vitamin khara chupseli otherwise akwa amang ba si well form amang ba si colon hai bisi laga rectum ana amang thoma ya rectum kawi adra amang thoda amang boina thorok kadoi na ba an colorectal si small intestine 6 meter guma sangi colon ana akoina large intestine si meter ani guma sangi ating thok pada ka ma ge hena sang bajani aduna oplet akoi gi matam de imai pa gi mata halaman matam da akoi gi fiber yam chaba we sanga ya thana saba amadam da khoi ma khoi baba khoi matam da khoi yen thong ho sakhum da thong de na yumang da thongan de ba khoi inkhol la sala ko daram da thong ga sare de na tatra do adi matam da moi hangam phana thagani ama tawgani masa gi thau sungani ad vegetable yam chagani hangam yam chagani aduna ngasai gi vegetable yam chaba adu matam da ngasai gi sanga si daily moi saroi aduna asa matam da di incident si colorectal cancer incident si amna hantara meba thaina didi hojikti kare haini diet gi haitare thakpa saba ju thakpa khaini saba jada chaba adagi meat natradi meat yautradi sak sadaba mi leireba no magi meat ama yautradi meat si kan ba oksa jensa sansa adagi drink amu ju amu yausela kadoini masina intestine gi irritation chi hengalakpa intestine gi irritation chi hengalakpa sina incidency colorectal cancer se adu ki mati wang khare ba manipur da hobji wangi basi globally so colorectal cancer hengalak khare globally masi dietary related na hai gene si yawi defective gene so kara yawi ko defective gene yawi but by and large dietary da koina blame tawgadabni adu hana
से फॉर एग्जांपल से गुजराती मोइसी आया में डेयरी प्रोडक्ट ले डेयरी प्रोडक्ट ले बकाबू आया में संगोम गोम सांगा सादे आया में गुजरात ब्राह्मण सिंह गुजराती ब्राह्मण सिंह से बाहर मकोइदा कैंसर ना बगी सांग से याम हंथैयाबा अखोई से स्टोमक कैंसर ते कोलोरेक्टल कैंसर ते वेयर इज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन दा सा याम चाबा अदगी जू याम थकपा सा याम चाबा खैदी याम चाबा डाइटरी हैबिट्स अदुक मटिक काम न तौबसिदा कोलोरेक्टल के कैंसर इंसिडेंसी याम वांगरे हारिबा मणिपुर दा होजिक ले वांगेसी के कैंसर मरोना तरुक ने रावांगसी नंबर 1 लंग कैंसर अमा वांगे लंग कैंसर वार चुर थक पे हेंगलकपा कोलोरेक्टल अमा ले रहे को कोलोरेक्टल के लंग कैंसर अमा ले रहे अदुगा नसाई गोलब्लैडर कैंसर सो वांखलई अदा अंगांग खाउ मचिन दा ताबा सर्वाइकल कैंसर असीसो नुपी दसु वांखलई हैबा अदा हारिबा कैनो मैम सी वांखलई अदुनादी करी मरम की कोलोरेक्टल कैंसर सु वांखलई नोना एबे कोना हंग बतारती मसी हानदी याम इंसिडेंट याम वांगमदे अदुबु होय मिसिंग हेंगलकपा अदुना सो इंसिडेंट सु वांखलकपा याय अदगी ट्रीटमेंट हेंगलकपा अदगी चौखलकपा नेना मीगी लॉन्गेविटी सु हेंगलकपा मीगी सांग हिंगबगी सु हेंगलकपा अदगी मीगी पॉपुलेशन सु हेंगलकपा अदुना सो इंसिडेंट सु हेंगलकपा ओइरमबदी याय टू सम एक्सटेंट बट बाय एंड लार्ज अखोई हलमगी मतमददी अखोई कैंसर ऑफ द कोलोन काइसी यामने इंसिडेंट याम थोमदे हाइजरिबा अदुनी अदुना करीदा हाइदगे हारदी होय अपार्ट फ्रॉम डिफेक्टिव जीन की मथक्ता अखोई डाइटरी दा सिंजाक तक करीदा कामबा याम थकपा याम चाबा खैदी चाबा जादा चाबा सुरुप थकपा जू थकपा मिट याम चाबा सांगा याम चाबा असिदा हेने हेली ana adugi etiological factor du dai khara panjari ba se ai bade khoina chinjak chabagi sidasu yamna lay yam depend tawi suppose akoina vegetable yam charaga di ko vegetable yam charaga di bulk of stool si yam semane ba ko aduna amang ba chatki bi thu na chatki ne ba rapid transit haya ba koina colon da rapid transit haya ba ada koina vegetable da sara no hangam ko bijan da sara no ising phajara tha no adagi meat da sara ga thao ga meat ga ju ga tha ga sai gi intestine da colon contact time si hangar pa hai tare haidi amang ba se nappa ga colon si da leiba patchak ragati phaya ba colon ga sai gi fecal matter si ga contact time si hangalak pa na masi contact time si hangalak pa ga asai khong phajana hamba sangna da balta amang basi phajana sat pa mi amaga constipated ba mi amaga ari se compare to matada constipated ba mi duna colon cancer na basum hele ajuri ba aduna ne ngasai gi dietary factor ama lere ad habit ama lere khong chi sangna da ham tok pa kho tok pa masang gi hamning de na hamdra mena ngasai gi colon ga fecal matter contact time se hengalak pa na ngasai gi khoina ultimately the carcinogen is hydra moisi carcinogen ne ba moisi cancer ura paya bagi layaba aduna ne ngasai gi factor si dietary plus percent habit ani si da paraga some percent khara di gene defect hereditary oiba khara so lai bidi ko particular gene number defective oiraga di masi he or she is likely to develop colon cancer ana khan basu ya badi but that partially very small percentage mostly akhoi habit ane ma tawris khoi habit ane bhai saba thakpa adege khoi food habit plus akhoi isai habit to the isai habit yes yam nungai je doctor de makha ta na khangjan ningliba wafam kya di leire du break on khatang lawjaki ge matang swai da break on khatang lawjage break tagi yam na thuna hanjarake impact health link meeting ta duna lebiu Nidama JE ki quality maming lairaba coaching institute Akas Educational Service Limited Manipur gi oina Imphal Center hangduk jaragani coaching institute asida residential amadi non residential ki khudong jaba laijagani hen akupa marol gi damal TLT Sports Academy Tharoijam Imphal West natraga 9862928819 natraga 7005530701 natraga Akas Educational Services Limited ki website amadi Facebook page tagi khanglaba yagani
Mayambo amuka hana taramna okchari ngasi impact health link ta pujarakliba topic asi wall cancer day ga mari leinena colorectal cancer haiba hiramasi gi matang dani loinena akhoi studio da lengsinduna leipiriba expert asina Dr. Professor GS Moirangthem Director Emeritus Carkinos Manipur Cancer Care Institute and Research Center Imphal ni Dr. Bo amuka hana taramna okchari Dr. Mamang da su haibadi colorectal cancer se khoi Manipur yauna north east ki oina su hengalakpagi chang su panbi khre doctor na ai ki mai ki kari dagi oirakke haibadu su panbi khre adu makha tan khangjani sina khoi ki colorectal cancer se lakpagi mai ki sign and symptoms se sidik matau kamain tawrakpagi haib yam fajaba question ni bem lahangis aina sa haije khire ko cancer se ta mathak tagi ngasi ahinga ta thadrak panate hairiba but a series of some months ahead, some matam khagi sahi khang de ama khang de ahead ta sign and symptoms ta khra baneba adana de khoina kam kan de sing na de ke patient na kam pan de sing na de an khan ba matam sida khoi general symptom haiba ma adoga specific symptom to the colorectal cancer haiba ani asi general symptom di any cancer na matam da general symptom haibam di leirani ko adoga specific symptom related to colorectal cancer adoi panjara ke ko general symptom si any cancer patient ni ma di hana masadi yamna param bani ne am tik tik lawram mane karo ma si pel osilai he yem da masasi sammi I thangaktre son chi le weight loss tar weight yan tharakpa without trying id miem na isi weight ham thana ba na exercise ka taw na khot lai ngoi marak ta sendra weight ka thang ga khot na aduna different issue ni ko id weight to han thana bhona jabne ba but without trying my weight actually han tharakpa 10% 6 week matam da 10% weight han tharaba hana 80 lumam dagi 70 dagi 60 50 ga han tharaba without trying mangonda number 1 aduma singnaba yare ko number 2 ai si haksang si am sokthai fatigue oi satpa ngamaktre kok ngawi kholi haibama aduma adagi adun janen symptom ni ko weakness laba weight hantaraba I thangaktraba masa sontharaba janing thanga phawaktraba asina janen symptom for all cancer that one need to give attention and do necessary investigation. Aduna janen symptom ne ko specific to colorectal cancer. Specific colorectal cancer colorectal cancer si right sided haiba left sided colon ni sanga poni do left sided colon maya ida transverse colon right sided ascending colon small intestine laga akhoi gi right sided colon si ascending colon hai koina kakhalak pa hai bani maya ida transverse colon hai maya ida phaiga lai base descending and a high tharak pachi descending kawe descending order ka harido sa high tharak pani adi amang thong da rectum mana laga enel kenen dagi amang bu thorok doina haijari ba adi right sided haiba left side e khai dobi right side ki symptom siga left side ki symptom khara khet nai ngasai gi janen symptom du ki mathakta janen symptom du mathakta right side of the nab colon cancer city moisa am ulcerative ona satar poina tawi aro maigi lumen si chawi haijariba colon lumen si chawi yauriba pochina khara more of a liquid oiba semi solid oiba aro lumen chawa yauriba pochina semi solid yam kandriba amamudura kandriba pet kharge pet liba adon option ki chang chu yam hanthai obsession to wi chang chu yam hanthai haijariba aduga adugi mauta masi irritable bowel syndrome mal absorption syndrome ki type ta torokaneba nari tauba back pain tauba oil dra ba I khong sing ai te hamningi ala nap oi kari oi I oi kari oi yawi mal absorption syndrome ki type ta aji mu khong hamuni ngale ga mu hamningi ngale ga mu changningi aduga amangba I oi nai oi pit au ka ba I amangba so mix tawra I aduga oi thangba sa chi da khara nari adum back pain na tawi khodi haina ayamba maigi in addition to janin symptom ki batak ta si tawrawa adu khara chingningai oire adigi left side sina akhoi gi colon gi lumen sina pixilakpa ade amang bachina more solid iselakpa adu obstruction gi chance hele aduga laiba tumor sina ayam annular haidana akhoi na asumana tongkhat kale
ulcerative oidaba satat panataba suma tonga leiba polypoidal type oiba tongthoga leiba aduna di tongthoga leiba lumena pikpa yauriba potuna solid hen oisalakpa an obstruction ki sign yu wange colon obstruction ki sign se ai di sai sadi satli sai waida tum ai pallaga lei pairaga lei buksi kankhatli aduga nungsi chok khaidre ama moso phajana chatre ya wala satli thema ka de ene maga pir kan kitang ka drop hameng mathi do nam gak tare I ala sai da pallaga lei bedong tawi hairaba aduga in addition to ai nga se ki ba janen symptom gi mathak ta adu laba adu egadi left side colon egalebe left side colon egali adagi rectum gi amang thong gi kanu sina rectum sina amu kitang khetnai right and left ai khenai rectum cancer si ayamana ngasai gi amang thong de ita gani amang thong de ita gani ko adra mayamna paile na mai bada mai bida kai ta khang da mai bida sati ni ma pomana paile na manung da hida ka nam sindra ko chindra sathalaga lak bra konga ema aduna ngasai gi even doctor haraga heart ki mabda ina khang baung deba otho saru gi do ina khang baung de saru gi doctor duna asai gi doctor de yengore haga ta to kane bako doctor so specialized weba doctor de yengadam ne colorectal gi weba GI gi weba doctor akoi leiri na ko adagi aina asai gi saru gi doctor do saru gi mabda ina khang weba general wena MBBS ke level khang man makhala mani specialized level di aina asai gi heart ki khang de nap ki neurology khang de ina khang weba likewise akoina khangi sumaina masai GI tech ki colorectal khangi sumaina atopa doctor atopa specialty doctor bana khangwa ba aduna specific way ba maroina rectum gi ne maroina ina panjening gi se rectum gi cancer si rectum si saruk ahum tona lower rectum NN canal 3.7 sangi lower rectum 4 cm sangi mid rectum 4 cm sangi upper rectum 4 cm sangi rectum as a whole si 12 cm ne hajuri ba NN canal 3.7 ne ba adodi rectum cancer na kara nara ana karam banda ching nagade ge haradi karam banda ching nagade ge haradi kho hamada I yabraba nungsang taro so yaw yai ko pal thok pa I ga cancer rectum taro thok pa I ga khetna ba sai panja ge ba ko pal gi di frank blood red oi ga ne ba painless oi ga ni tenes mesana sangning ba koning ba phawroi wa la na kabakani ikheng oi ga ni whereas akoi gi rectum cancer tawraga I thorok pa du di I oi na oi mix tawraga la ga ne ba I ga na adi sangning ba tenes mesai na amung sangani loirebu ningani pit launa amuk khara kabakani loira na mu thorakani then he feel like going again amuk sangning ba da adigi sangning ani adi sangba ya ba sang ka tawraga mu ara I oi na oi pal on kabani amang skor yarokani adi amuk la ni adam an no mo da repeatedly ma sangning pa phau ne ba with tenes in the abdomen sangning ba phau gani adugi khetna badu lei haijari ba ani makta I nungsang su I ta do ne ko mayam na nungsang ne ana laithoga lei su yawe ba laithoga lei basi kwai digi problem se ai nungsang na na mai bi da kar sakani moina kaim khang da manung da kari wajo khang da boy gi mai bi hida tawra ma tawra da tawra ni mat by the time patient come to us akoi da lag ba di stage to thank kare haijari ba ada rectum gi cancer si asigi whole circumference involved to bada akoi sahi ani gu masang ya ba 1/4 ama to bada tha tung sang ya ba ari half to bada sahi masang ya ba ara all to bada sahi ani masang ya ba mar symptom si sahi ani gi mama de hawra bane ba adu pile era masana diagnose tawrani ai pile tawre hairani thun the book anything tawdi pile masana haira ka duini ko patient laga ai pile tawe haiduini haka saraso pile tawre haiduini I tar so pile tawre haiduini dysentery like thokaduini ko amang baga tawraga dysentery like thokaduini like thoga amadam da khara sar edagi doctor basic doctor da khang de adagi compounder ne khang da ai pile tawre haiduini moina adagi khara morom khara hida khara irani khara amaran thunda kari khara insil laga lakaduini me specific treatment da tawda bai tare tawda banana koi da lakum batam da yam theng ba state da theng da ba yaw ha ba adu ne nga sai ga ina haijari si thunda amang thoda gi I taraba isam chamu eram ba yai shakhara ga tawus lai fisara na chronic fishery and the shakhara ga tawus lai adlai gra boni hemorrhoid na pile si so early stage da theng da lai gra boni adubu
any bleed per rectum, any among thodagi ibutaraba, please do not ignore. Ngasigi media sida aina haidebsi ignore to biganu lagpiu yengbiu isam samba chronic fissure sakai boiramba yai angang gadi polyp angang gadi angang sahi mari mga talo ki makada di akoina colorectal cancer suktok to ro hajuriba cancer so pak to ro yaba mari polyp aina juvenile polyp aina angang da to polyp le yaba adu bleeding to do ina the pile angang da pile to ro yaba ko aduna adu di ngasai gi polyp to akoina lokthoga du phaidana aduna di akoina any bleeding per rectum dagi amang thodi e taraba please do not ignore aduna concern special lakpiro akoina colonoscopy na thondi khola am thingili ira na khangma mi aina se khuchi thingin matamda lower rectum NN can 99% akoina diagnose to bangam maneba khuchi thingin matamda NL cancer adagi lower mid rectum ba akoina yogne ba khuchi kodom bisina kodom mina thingin bada akoigi mid rectum phaugi cancer sti lei lei ta akoi hai ngam ganeba 99% hai ngam ganeba nyan thara baisa aduna ti akoina symptomatology do ngasai gi janen symptom plus specific symptom aduna ina ngasai gi sign symptom do ibe mane hai jadis ado doctor makhada na khangjani ne magi hojiki colorectal cancer sigi magi stages sina mai stage kaya thokna leibage haibisi jo hai khangso hoi ngasai gi akoigi TNM hana lay adudi akoina scientific way the sakare ko TNM haidana akoigi tumor T stand for tumor, N for node, M for metastasis but TNM classification asidi more on scientific way the sakare surgeon doctor specialist doctor mar the khana ga do ke bane bako TNM classification haidana T stand for tumor, N for node mi ka bado M for metastasis ando pado aduni TNM stage T akoida smana T1 T2 T3 and satle T1 dana akoi tumor si akoi colon si ki khwai gi manung gi layer si mucosa ka wa bako already muscular si mucosa then submucosa de matang akoi muscle gi amula ni muscle da circular muscle longitudinal muscle kai lai khwai gi la sina serosa colon da di serosa si strip ani yaw bane as a whole yaw deba outermost cover serosa small intestine yaw ba samara colon di loi yaw deba ko strip ani yaw heba aduna adu tenia colai ka we khoina aduna saigi T1 sina early stage mucosa manugi mucosa na thokpa atai infiltrate tawdriba deeper layer di infiltrate tawdriba ag T1 T2 ai sina saigi mucosa de lan thoga innermost layer di lan thoba ngasai muscle layer jokselaba T3 sina ngasai akoigi outermost layer si jokselaba T3 tawreba ko asini mai gi akoida T1 T2 T3 ana khalise aduna adeki amuk node aisana N ai di node haibani no node ai di sandoktaba cancer haibasi na sandoi bisidi fast lymphovascular lymphatic system ana lymphatic whole body se koi lymphatic mayam leyaba ko lymphatic system la loi samdari neba ngasai gi colon dagi hek thokraga akoigi kanuda E1 E2 E3 ana akoigi hek akoigi epicolic haidra colon hek maya da sadapa node aha node se epi akoina epi akoi kanu kawe epicolic kawe ba hek colon gen ang nabada lymph node sadoma ba mi karama ba sidaka sagataga sidaka ngaksam daga mi ka ba leidra ton sing na ka ba leidna likewise akoina colon tawrakanda stage henjilakanda mi karak pa leyaba mi ka pasi ahambagi stage N1 kawe ahambagi ketang hendok raga pericolic then intermediate then kar hendok raga paracolic ade distena na aorta na whole body gi manungi aorta na I utonga soblai adigi patana sadok rawa adudi amuk koigi N3 N4 yo bhareba ko adigi A maisana metastasis hai metastasis ngasai colon da naramba dagi kwai sandoisi liver da sandoroba lungs yoraba adidi brain yoraba adigi saru da mutoraba asira distant metastasis ko weba ara TNM classification and sadly aduga ngasai in general the stage 1 stage 2 stage 3 ana in general na common men gi wena di ngasai early stage akoi gi colon manung da leiba nor kamta leitriba stage 1 kawi stage 2 yoksela di
lymph node la ni sadora ni stage ti or di distant metastasis saidana colon si sador khaba liver sador khaba spleen da sador khaba adagi brain da yo khaba lungs da yo khaba saru da yo khaba adudi distant metastasis khaba adudi stage 2 3 4 yo khare adune common men da haraga stage 1 stage 2 stage 3 akoi scientific way da haraga TNM classification aduga doctor akhoi treatment ki options ina kamai tawbage aduga akhoi carcinoma ki oina de magi treatment facilities kayam leirabage ai haijake aduga ngasai gi hajiki treatment si early stage da aduga ngasai gi early stage da lapagi habit karima akoina screening program se yam darkar idise scanning si akoina karmana tawdage ana haibada mass scanning program si tawraga early detect tawradi ngasai pre cancerous condition colon gi pre cancer condition khara lairi hariba ngasai gi pre cancer condition khara laibasi akoi gi masa koina hana khangoradi ngasai gi dietary haibama pre cancer condition ana masagi colon de yaujrak ma lairiba matom do polok pa ma leiba pre cancer condition akoina hana khangoradi adu treatment yam laire pre cancer condition si polyp aina malai angur dong toba colon manung sila multiple polyposis coli haidana multiple ata sarong colon manung si leiba boy si pre cancer condition ne akoina matam sana colonoscopy haidana flexible ni meter abamung sangi ama ga meter 1.5 gumba sangi akoi ka kirod pazar leira ai samak ai GI surgeon ni colonoscopy tawjari adana polyp si ahum thong khaidui number 1 akoi gi kano ma akoi gi ahum thora khaidui bako column si akoi gi bilas haiba ma tuber haiba ma ko adagi adumana tawraga bilas adagi tubulobilus and bilas tubular haiba awum tona bilas sidi bilas akoina matam sana colonoscopy thingjillaga ngasai gi polyp to akoina leiramadi akoina lokthokpa yaeba colonoscopy polypectomy han lokthokpa yaeba masi routine investigation ne kwaise colonoscopy tawbada asa akoina polyp si thengdaraba polyp si precancerous neba cancer oirakpa yaeba tungda angangadi moisi kanoni moidi physiologically moidi akoina cancer pa oigande moidi lokthokhaga dum pai moidi akoina kanoni hematoma idana body de khitang kano because I kitang protrude torpa chawkhalak pani ada ahanda di polyp leibadi is not be taken lightly ahanda polyp leibadi is not be taken lightly unless rule out treat as cancer harimni adu di polyp tu leram gada akoina colonoscopy polypectomy haraga kudak tum lokthokpa yai hajariba lokthok matam da akoina biopsy thagani biopsy da bilus haiba oibra tubulobilus oibra aduga tubular oibra bilus already 40% almost eventually akoina lying haudragadi ma cancer on be yaiba colon gi tubulobilus ina 25% gumba olkaneba tubular di khara 5% muktani aduna di ngasai gi treatment se ngasai gi investigation tawbudi ga hore hajariba colonoscopy tawba matda ana adu colonoscopy sing akoina mi khudim ki tawba ngamde duna ko mass scale tawba ngamde dra adu kar mai tawni haradi mass screening program sida ai gi institute ai sana injaba kar jaka mai inja ke haraga ma inja ke haraga anda de akoina mass scale da tawge haradi mi si e test tawga bani hemoglobin si baram sadna low eraba persistently low eraba aduga amam thong da fecal occult blood FOBT high fecal or basi yaw eraba min adi udaba aduga amang thong amang basi yamatam da FOBT fecal occult basi persistently yaw raba ari anemia eraba blood test sam to be tumor marker CEA haidana carcinoma embryonic antigen haibani ahum si kam thordi madi patient si high risk ware ma colorectal cancer torpa yai adu di ma sa koina colonoscopy tawgadam neba colonoscopy tawragadi maduda almost eventually colon cancer lage matam do operation tawragadum phai haijariba aduna di aina summarize tawjake mass scale da akoina asa mass scale da di
colonoscopy asi hospital da changi expertise changi adagi meser hak pangthan ba changi ada ta amade tobu ya ba pon te hajari ba ani mass ke da tobu ya ba se patient awareness lakpa akoina hemoglobin test toba aduga ngasai gi tumor marker si toba amang ba fecal occult toba fit and FIT test toba mari si tawraga di patient si he or she likely to suffer from colorectal kharang mai khangang mane ba adu da akoina that particular patient akoina we subject to colonoscopy adu mana investigation come treatment di hawra bane ba du da ya re ko adu di early stage da di akoina colonoscopy khaktana polyp lera madi lok thok pa ya ba atoba pre-cancerous condition khara muk lairi ulcerative inflammatory bowel disease aina colos akoigi irritable bowel syndrome inflammatory bowel disease ana IBD ana ulcerative colitis Crohn's colitis mo hiso pre-cancerous na ajariba aru sa koi matam sana colonoscopy taro khangoradi madu treatment to horadi ma colon cancer develop to roidrim neba adra prevention investigation awareness but prevention da to horagadi adu so treatment makhalamane ba haidi prevention ni hena phaidna treatment dei de one establish tawrase awai adu stage lan kare establish tawra na khala se ma confirm tawre colon confirm tawre hairadi akoina ngasai gi localize ori bra ngasai stage 1 da thengnaraba adu di right side da tawraga akoina right side da colon hemicolectomy haira colon ji tangkhaim lok thok pa ya ba langthai tangkhaim stage 1 adi almost prognosis very good prognosis as akoigi say 5 year 10 year survive 5 year survive ji sahi manga hingni haibana ko sahi manga da tumor ji ba hawroktradi mai patient phai hairi ne ba and 5 year survive ji 80% 90% ne ba early stage da tawragadi 10 year survive 80% 90% ne ba aduga ngasai gi left side ko left side akwai hemicolectomy kawe koina ade transfer colon transfer colectomy kawi rectum gi cancer tawraga early stage da upper middle lower kwai gi thun maya tawda koina abdominal penile resection ida surgery am sawi amang tho involve tawda koina si thi phaina ba puk to phali aduna surgery is always first line of treatment surgery se koina resectable stage da localized torba athai da sadok tragadi treatment si tawgada bani operation tawgada bani operation first line of surgery ni gyan tare ko aisa ai samuna yam tawgre adigi stage si akhoi test tawda khang asma di liver sandokre lymph node mayam ma sandokre aduna di masidi hana surgery da ong pairoi ada koina mu neoadjuvant chemotherapy haiduna chemo radiation haiduna before surgery tumor si downsize tawna ba hanthana ba spread tawke do hanjinna ba hanjira matla koina neoadjuvant chemotherapy neoadjuvant chemo radiation haiduna before surgery akoina si hana akoigi asuma treatment si hana tawrakanda tumor si shrink tawlakanda meta sandoki me amdo hanjela lakanda akoina surgery umpai bi ya haijariba gyan tare ko adu gi treatment makhan si early stage da detectable stage da polyp leraga polyp lakthuani pre cancer condition ulcerative colitis Crohn's colitis kumba ari polyp multiple polyposis coli kain lai aduga akhoi adu mayam ama hereditary oibasu lai bhai ko hereditary oiba mayam ama so lai adu ri masi particular type sidi hereditary oigali This syndrome kain lai ko adu syndrome do di asidi my family member loi ko ka do ne koina ka phol ka test tok do ni ma investigate tok do ni this syndrome man lai si hariba ngasai gi particular age na ga di particular type 2 era ga di non polyp yaw da ba hereditary era lai ba syndrome ana malai ba syndrome ana malai ba ko adu du era ga di madi Mr. Asian Naragadi, Madi party type to Waragadi, my family Magas were loina, no family something investigate Tausi, Karmo the heritage to Evenina. Investigate prevention to Bungam doing Izariba. Other gin lebenda or a gin lebenda, whether defective gin doquena, treatment to talk doini. Adoning as I get treatment sida, early stage, Aquena, colonoscopy or Kangi, pre cancer cancer, lying over yai, established Tauragana as I early stage that or surgery the first line of treatment
sadok ragana hana new adjuvant chemotherapy aidra chemori hana pi aruga timadu down side aruga metastasis du hanjel la ka da tungona surgery tawi aduma leire ko adagi amu advance ore loina sadok khare madu obstruction tawre mabuk kan khala le ko ham dare amang thok chatlo ya dare adu da koina advance ore su aduga magi ko hana ba min sama sin da ya de ba koina akoina bypass tawba ma side la gana bypass tawi ba adagi nataga thon phawda loina phun garagana akoina sida pukta ilostomy haidana intestine ma sam puga ama modu payan ba ma bodu ma di yaro har mabuk kan khalaga oraga tawga la hin bidi ya bana tabadina adana palliative surgery kawi masai early stage aina amtaga samrai tawjara ke ko early stage pre cancer stage da thengragana poly lokthokpa adagi pre cancer condition loragana madu lai joba akoi ge list syndrome loragana my family mayam do loina akoina scan to hoba ko adagi establish tawraba resectable stage leba sandok triba adubuna akoina surgery first line of management adagi surgery handing graba akoi ge spread tawraba adagi new adjuvant hana chemo radiation tawrakanda surgery ko na tawba adagi stage we handing graba ma obstruction tawraba oraba makong hamo yaraktraba nuksi khayo yaraktraba ya wana hindu sokte koina thengna pukta akoi gi hangduaga colon intestine karam apana puthokani small intestine puthoga amama phayanba ado let him spend the remaining period of his life peacefully adugi asigi management ni ko ara question ji be na hangba karkino da du loi leirabra haba yes karkino si dedicated cancer hospital ni aina ahamba hawdagi hawna hek laikom dagi hawna bumi puja dagi hawna aina director CEO ina pujara pani adwa koide sahi batana ya dadana hojiki aina ngarang handa 4th April 4th February director emeritus oire hajariba adio mangla aina laikom dagi hawdok charak pani hoji karkino Manipur Cancer Care Institute che akoigi Mumbai da base tawba karkino health care private limited na base am lai mana Manipur government ga akoigi matam dagi akoi honorable akoigi CM ibram biren akoigi biren ga tawraga Manipur ga akoi PP model da ka kero Manipur Cancer Care Institute haisi akoi na PP model de likhatrakhi bani akoigi 2021 13 December akoi na bumi puja tawchai adoga 2022 gi March da prime minister virtual platform da foundation stone lay down tawraga hojiti fully lejare everything we have got whatever tata da leiba whatever any best center of the country in the world akoi the loi leire akoi Karkinos ta su loi leire loi da everything mapar sab tata sa loga kakru ta du kedo wi nui lai no na moi thak pa yawram moi sida su dum phajana treatment se phajana treatment tawre but it must reduce cost akoi gi team se akoi company gi team se be makarwani affordable oigadamni accessible oigadamna haba aina mayam kela PET scan CT scan adagi MRI adagi high tech surgery tu modular theater ne koi leje tu modular OT ne koi leje ade koi da CT PET scan CT scan everything le koi da leibadu adu mayam du khillaga common mena changba ngamtri kari kani akoi company gi team ai gi company chief Dr. R Venkatraman kawi mai akoi gi team sidi it should be affordable and accessible haiba afford over common men lakpa ngaman gadam neba aduna akoina whole price compare to the quite get lowest akoina khalaga am khara mutaba karaga to make the people to come easily mayam da yohon mangam gadam neba asigi team da ne akoina ago CMIST PMJY kar ka si honor tawi akoina adu mayam da tawraka anda akoina affordable hen gadam ni sidi mayam da khudong saab se hen gadamni masigi thim sidne koina karkino na tawise all facilities at the best level of the globally internationally national level da koi loi leijare expert khulai so leire pam da chatraga so adagi koi expertise so leire ai samak surgeon ni ai so to surgeon doctor lady hair and neck lady gynae gi lady koi surgery oncologist lady open like ai surgeon me am lady bako ai samak surgeon ni we are doing sufficient surgery adoga all investigation loi leijare surgery gi man behind the machine so equally competent person leire machine ka ta khilga yad hai jariba man behind the machine so important hai
ada ai kano da laiba ai na chingba de hauna ai upendra ai consultant onco surgeon ni hair and neck doctor goktam jet laire ada another onco surgeon Dr. James laire akoi laire adiki mai ai bagi haire akoi ge marang kaina koi ge Dr. Indivor adiki Daneswar Sharma ka koi ge cancer hospital ama oina chap chava facilities do loi everything we are equipped at the center port one of the post areas there is training campus tane there is adana center sare facility loi leire aduga comparing with other institution a question mama sokra tai aduga whatever best available center da phang da koi da chadum phangi masi message maya da hygiene mani yam nungai je doctor matam solution lakle ngasi doctor gi mamal yam la matam khara kai thok piraga wall cancer day ga mari leina na colorectal cancer hai hiram asigi matang da doctor na kanaraba wafam khara thambi bagi damak doctor bu hana thagachari bayam loina na ngasi gi khoi gi episode asi thangal bazar da laiba presto enterprises na sponsor to bi bani loina na ngasi gi episode asi bu doctor na mapung phan bi bagi damak ta khudol por ang khatang tamjari thank you doctor thank you so much exam hazard to minga thar to very good ngasi gi damak ta di matang swai the impact health link losing jare mathangi chayol da anoba topic ama mu puduna lakchege ngasi gi damak ta di khurum jari Afaba achangba ichahama ohensi hairabadi piklingai dagi sem